jutro, ljudi svima što se radi, dobro došli u današnji vlog. Evo ga, napokon vlog nakon nekoliko dana i danas se nalazimo u ovom hladnom, ali sunčanom Sarajevu. Uglavnom, danas ću se naći sa svojim prijateljem i ići ćemo raditi jedan film. I ovo će biti behind the scenes tog filma. Prva scena. Mislim, nije baš prva. Ide li to? Završili smo znači sada ovu jednu od prvih scena u filmu i sada je vrijeme za drugu, jel' tako? Ja sam bio domaćin. Jesam na tebi kad rekao u videu da te zapet. Ako se sjećate onih mojih videa sa skakac, ovo je Ahmed. Svi ga followajte u deskripciji dole ispod videa. A vidiš, sad ste znači jedno 5 followera. Čak 5. Čak 5. Sada radimo jednu scenu u kojoj se od nas zahtijeva da radimo nešto sa sprejom, tako da nadam se da će sve biti u redu, da nas neće niko, da nam neće niko ništa. Ja. Evo nam, znači snimili smo nekoliko scena za film već, sada smo svjetili malo na kafu, ovdje u Espresso Lab. Ako ikada budete u Sarajevu, dođite ovdje u Espresso Lab, definitivno dođite. Snimamo ovu scenu sa Gaftom u centru Sarajeva i bukvalno oko nas stotine ljudi i svako od ovih ljudi može skrivo shvatiti ovo što radimo i prijaviti nas policiji. Bukvalno smo samo zalijepili ovaj papir na kojeg ćemo napisati grafiti, jel' tako? Znači, samo se nadam da nas neće neko prijaviti, da neće policija. Wish me luck. Ovaj će sve snimati tamo sa druge strane, tako da će to biti baš super. Ok, trenutno je 7:22, samo da vidim. Nisam ništa, znači, snimao od onoga posljednjeg klipa i sada ću raditi nešto za sutrašnji dan snimanja i nadam se da će to baš dobro ispasti jer malo sam ograničen s prostorom, ali eto vidjet ćemo kako će. Ok, imamo ovu jednu scenu koju bi trebalo sutra snimiti. Bukvalno se radi da dvoje ljudi drži ovaj ovdje čaršaf iza. Ovaj ovdje čaršaf. Na njemu će pisati ona poruka koja je ista pisali na plakatima svim koje sam crtao. Tako da sada je jako hladno, možda je 2-3 stepena na polju. I evo, nadam se da ću ovo završiti uskoro. Tako da idemo. Sad ne znam tačno da li uradim kapljicu ili da napišem vodu jer ne znam da li će moći vodu stati ovdje na ovo i kako. Nadam se da ovo ne izgleda kao govno. Stvarno se nadam. Nadam se da nisam ušao previše. Da bi to baš loše bilo. Ok, vidimo se drugog dana snimanja. Evo ga, drugi dan snimanja, nalazim se opet u Sarajevu, međutim, sada sa dvojicom drugih ljudi. Ovdje je Skender, ovdje je Farid. I oni su došli iz Maglaja da danas snimimo ovaj ostatak videa, to jest onoga filma. Nadam se da će baš super ispati. Hashtag plaća. Evo slovo. Vidiš, ovo su nove poveznice. Nisam imao ovih, to sam morao celo tepa. Šta to piše, Amelo? Vidi ovo. Hoćemo naš vod. Ovo bi trebala biti kapica ovdje dole, ali ona... Izaćeš na vas, ako tu zli. Zašto? Tripod će. Ne, strah ovako. Nemoj. Da. To sretan ti rađer. Znači, uglavnom, evo sada smo postavio onaj čaršaf, što sam sinoć uradio, tako da ćemo sada s ovoga ovdje mosta snimiti tu scenu, jel? Kako tu sad odavdje izgleda? Tu vidi.
Bukvalno ne vidi se voda. Ono vodu. Hoćemo našu kao govno neku. Šta radiš? Evo za video. Tamo je naš plakat, poster, čaršaf. Vidi, patke! Završili smo snimanje onih nekoliko scena. I sada idemo na kafu u Espresso Lab, to jest na isto mjesto koji je Jočić. Otvori farde, hajde. Nije časno. Hajde otvori. Treba vidio. Fard je typical white girl. I ovaj ovdje isto. Nemoj, molim te. Znači vidite ovo, molim vas. Znači sada bih zamolio sve dobre ljude da followuju ovu dvojicu. Ovdje ovoga Farda i Skendera. Znači Skender ima fakat dobre slike. Bavi se košarkom i to je to. I on ima dobre slike na profilu. Zahvaljujući Skenderu, ja. Snimaj se, Let's go. Hop out the 4-door with the 4th floor was 1, 2, 3, and 4. Chilling in the corridor. Your dad is 44 and still calling man for a draw. Let him know when I see him, I'm gonna spank his jaw. Yo. The thing goes grrrra, ka. Skibidi papa, and a boom 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 boom. Maša. Vidimo se. I ovako onda. Hajde. Znači ljudi, to bilo to što se tiče ovoga vloga, nadam se da ste uživali. Znam da nije bio nešto ono wow ili nešto tako, barem sam snimio neke behind the scenes. Hvala puno Ahmed, Srni, Skender, Begić i Fard Bašić koji su mi pomogli da uradim ovaj video. Tako da molim vas, followajte ih svi dole u deskripciji, jer oni fakat zaslužuju taj follow. Eto, vidimo se sljedeći put u nekom finom vlogu. I do tada ne zaboravite da budete fini prema drugim ljudima i da budete skromni. Ok, vidimo se sljedeći put. Aj, čao. Evo za vir.